Yarok try para bunget bagi dear viewers. Wa mentah ka jikran jongah ni ka por ka bangan ai kalong. Bun ki Kristan hakani ka jela jungi ki syak syukur hau Krislam ler. Hot para bunget ni bang akran ya fi da ka jingdam reng akran ya kani ban pen ki ban pen kendit ben rio no ban kran ya ka jing shisha. Bun ki balet mentah kada ga singu try no yo singu blay when yela chi jinge sen. Bun ki balet chi jinge sen wat so ye ngat kran benang ni dar da ka jing e ndai bang bitar roi ka badan ka jing kya ka men sim. Anong bet bun apa dang jong pi ki balet jinge sen mana singu blay pi syak syukur ho Krislam ler. Tongan pen ifi kei ba u Jesus Christ bat u Krislam ler ka dan ka jingi pia. U Jesus Christ u ba shisha lada pila yo mat shisha u Jesus Christ. Amba pisudan ki niam ki rukam amba pisulet jingi sang Sunday. Ane ki kinu ki Thursday ki Bible study ki praise and worship ki program ki pair. Let's say pilat ikini ki program ki pair. Pikiran na pulpit ru. Rai kani gawe gadak kini gidak ngan penipi lada pilak mat shisha ya Jesus Christ ni ba shisha. O Jesus Christ ni kong upalat lut yang ina kapop. Upalat lut yang ina kapop. Ngapang bagi janai. Ngidang ya siya kataka jingjana ay tang Jesus Christ ba janai hendrai u Jesus Christ ba shisare u bala sayap akading pana bala panmi la ka jong snam bala syak sum ka mat u bala syak pelingkut akading pana bala syak hadu kataka jingjinjar hadu ka jingyap akading pana bala ste sei la ka jong snam u tau Jesus Christ ai udan ka bor ban pelat yang ai pi na ka jingte maraw pop. Lara pilet asyik jing sang pidang syakte marawi ki pop ki bari. Pidang melien bet di ki pau snam menta. Bat pim yo elat lut let si pisu tip yo Jesus Christ hendrai pim pat mat yo pim pat padiang syai yo ka jingem jong. Has ki jingem jong pi. Ladang dan ki pop ki ba snow tenat ban pet film jaklia. Dan snow tenat tu ban le ka map ban le area ka map. Dan sultanat ban let bigi samla ban ya tiak seni setai klam ka jingi tho shangkurim lani pila long ubri ba tho shangkurim dan sa samla dan sa samla tentang kata in poi susu lada pidai sisa ubal amat saya Jesus Christ pinam nang adik tu kuai ni should brut kenruk tin banyak tang perbalat jinges sang dadak nak tu degi pau kentin sisngi katu kadeka addiction yo duma yo secret mlak ban iem klam kini la penlong belai tau gitu ni num ya kran fi sabari ayu wat ong bangala amat jisu ba shisha pelat na addiction mangapele ngai tu kani namar na dan ka addiction jwa wakum do belai pelat shisha. Kawa lai lada pidong balak mat yo Jesus Christ sedang melien banyak gosip ka addiction ka gosip tu kadai ya kan du shisha ya tu gosip menjudan banyak tu te sapang ka gospel menjudan ban ong banyak show ya tu kana banyak tu sapang bo Jesus Christ sapang ka jingala dalam gospel ha bun be stangki kam perthai bet ji tu kam politics bet si tu ngam baka politics ka seni ka jiksen char khadar ka ba khut ka ba bet ka ba wan uble ka ba andre lada ka jingi tu khana kam dan su te sapang gospel kumno ba Jesus Christ wan man penim kumno ban job man sim re la si tu khana gossip je tu khana spa khana pau kitab conversation tikra ba empat dan yo Jesus Christ basya lada piong bala ma sisa yo Jesus Christ basya Andre kamdan pakte ka jingem jong jing duai hieng. I te gini. A duai itu
jing duai ba san second duai di sha duai bamja duai ndala thiak an met shu duai kita kideki rutin kita kimdegi balamat yo Jesus Christ slow yang keren benang ni nama kapor kam shu labu yang aban keren benang hari lada pila amat si shay Jesus Christ pi pila ayo ka jing peniem dai pili bandan baik kan ka jing terang ban duai kam dem dan manunul penbor kam sim jo pi kanum na ti pila dan ka jing em te kumno banum ya keren ba utau ba ye banum dan ka jing dai pina ase lada pidan ya kikun tengah banum keren ki la ase barok sisngi ban shuang keren tang san second ya ilap pi ban keren tang san second pi kun la mi baik alat baik untuk let's see dan nak berada di pinggam tip kata kamu dan kita ka relationship hari la dan ka relationship ngam try pi pin keren ikut tang san second la pi ong pila dan si shayu Jesus Christ yam pi kidak di bandan kari bandan kata ka jingnya dai bu blai te perkan kanu fikir men step here kan dia terang banduai syok men mi dan here syok haja ka try here nak ban keren mau ba ye cuma kata ka dega jing penim ga ba shisha Bapi terang man puli ka ketin jong lay pi terang man yo snow hi sarman pi das terang sisa kadan gajing terang kadan gajing ya dai ti wat su penlet jubor ya ubri usha benang anda wala khla wat su penlet jubor sisa nawar balai ladam padan ga jinga dai padan yo Jesus Christ wadam ba pila laj program pipen bon ki program talagi nai talang lagi bon saki program asusi kan ya ba tentang ila hikai tangi ki program yi khonjungi kham hikai shu yo Jesus Christ ladang hikai dai ngi dai ka jing hikai ga dai balong ka role model ka life jungi hingi dan em ga jing duai ki khon ki in em mo ne kupa lani kani ka kami ki shom shisha ki it yo Jesus Christ lani isyalam shi ki program ki nomla ban safe yo brio rega jinga dai bo Jesus Christ kala ban safe yo brio kala ban penim takada ang bun ki sha syukurno hau Chris lam le open long ni fi pet Chris bashisha open let ya fi jing sang fi kam dai ga basni ban let jing sang rai ba ka jing shit ham Chris bashisha open long ni fi ban i men sim ki bala jot no apa pian fi ga ni ga jot ka me ga ya ki drugs ki jing tikya ki jing aurea ki jing luti ki jing per ki entertainment ki per fi ha ba fi ya fi trang shisha bi brig nuan ka jing pen ken ma pi terang si sapi duai nam ta jo ki fikir mesti try pat em ni gari pa agri mai ba mdei pa bun ki program ki kim dan ye ba Jesus Christ ngam ong ba kim dei ban dan ki enri hatu ni dan em you Jesus Christ fi ong net kumno kan kata ka jingnet ka ba duai san second san minute ashi singi bidan em manduai mundan sudah syuki kila long routine program kamdan ka ha so intimacy bu blai ka ba kitin paran ong ka ba kan kata ka jing thiang bandan bu blai te ukris lam le ule umno ba ukris lam le kumta kan open let jing sang klam ki jing duai open let jing sang klam la lot ni ki pop open thiak lengai open yo slow ki sermon ki babang ki ba entertain ya ka jing ba perkhat ban entertain rei bang pala lot na ka pop ba su pen syong mek untuk ka bam dan ka sacrifice on tau blai ka bam dan ka jing ite ba ye ka do atau ka dan em ka jing duai sha jing it ru haka shisnyam ka no ka dan shisha kata terang ban dan ejing sha jing it company em yo brief so tu kene rela ra pina dan shisha yo Jesus Christ pin terang te ban dan some separate time haka shisnyam ne mo lai sau sin ne kat ka badai ban syam ban turaji su kodor ngan i no engane jing than sha jong do rei turaji su ngan than sha men si man syam bat me tan em gum kita kat ban dan fi ka depths ka ba you hari bun ngong fi ki Kristen ni ki sha syukur Islam le bat kin ong no gi bitar la nang kran nang ni kin bun kin ong mes ngau hak tang me ba hak pet gitu comments tang me ba ngau hak tang ba hak bagi kran ya jing syadai ki beri gemlak man syak namar balai kedan ki men sim baman ki manifest nang gitu men sim baman apa kran ki jing syak expose ini ban expose ki men sim baman
Piang prapau ne nyau persen ang ni rai. Bagi bagi beriu gila nget aku belai rai gila nget aku jisu ya mendai rai kata. Kam dan rai nyau persen. Lada dai kata nyau persen kini ya duai ka. Kini dan ka jingem ka buduai nyau persen tapi laki dia ne jelam kali ajungi. Ka jing duai bahak kalak sibun dia ketin jong belai. Lada barok kidan ka life of prayer, kidan ka jingit syayu Jesus Kristus u setan u tak maklak dah niam nang fi. Pila dan kertang tan higi ying mani, fi biang kilom jing tap, fi biang ki rei wat syak syukur baladam dan ka jingya dai bu Jesus Kristus. Narong fi ka wat syukur let benang jubori u beri. Ka syirkai gani ka nongin em hangani ka pertangin em si spas nam ba ta dan syuk mata ban yam spas nam hang no ai ru pau nyo pos nam la yo ki jingpang tang ki bri ki jingpang struk ko syirkai ga shu yap ben to hala to bri bala jap ga jingpang struk bala judan em ka jing dai bat uji sukres kum nom tan la ban ong bala yo jing pen em apa mundan ka jing dai ka ngem i ka bible pulis ki kam ki apostol ki ka balang ha ka spas nam ga ba iet ban duai ka balang ga ba iet ban puli ketinjong blai ndai ta kata ka balang ka balet ban yalap ya ka gospel ka balang ga ba syak pen sitam hang no syuk dang dan kata i menta hang no syuk wat ya syukur walet syukur ngam pis keren kum nom na ngam la li ai nama blai ula pen mik na ka pop ula sei ban keren ban kila dai ki singi ki bakhat du mdan syuk ban ya keren jali jom ban ya keren penbang nia nang ni te kendet ben riu no na kerpat de gitu ki ba yala lagi yeng maniru so ba ban yala no lagi jing sisa so ba ban yala ban tang ban entertain you pat ba pin sa syak pan jing kan kum ki leader su syak pan jing kan daya syong nai na ya kran syuk ka bom sisa kran na ba sisa kamen sim ka kodor kan ni kamen sim ai da kan let ka ding ka bom ju lep ukusan u bom ju yap lani kan let su belai la dang impak dan ka jing ya dai ka ba sisa ba Jesus Kristus impak dan sisa ka jing ya dai ngam wat ong tang ba ngakhlam kelim ngakhlam ya auria ngakhlam krinsi bala ayo jing pen em kita ki hak beri kim pen poi ni sebenarnya ka jing ka jing pen em kawan bet lang ba ka jing ya dai bet ka personal relationship pila dan em bat blai ka dan em pi ka no gi men sim apa pila ayo jing pen em di ka no sim pila ju ya let ya lap ni beriu ba sya pang Jesus Kristus ka no sim plain sa panjing kan kita ngam kwa ni ban entertain ngam kwa ban ngam dei mo bitar ka kadang ga jingket kli bo blai ula ai ya kan ga jing syakri ling ba kan ga YouTube bro ban pen kendit ben riu no ban tu kala ka mut no ba blai ngau ni fi ula sedang sei pat kibri ki ba iet shay blai ta ki jing syakri ba mdai no blai ula kentat ukwa ude blai jungi wana hatu sung tanak se ban yo buram haka arpusa benta pikiran tang siminit san minit hatu yo buram se pi ki kimi pa lada ikon jong pi ikrannya pi tang san minit ke bak slam do pi suam no pilam hat pilak psa pilak pecah undan ka jing yadai ki insult pi kat no pi snow ni insult you blay da ka ba ni duai san minit seong pat bang it you blay sapenlet benang jubor yo breu kata pi syukur bun men sim wat pat dai ha medical science am lada ukhulung bal ayak u doktor nong be ayak yu ni di dot shu di ya isu harai mentam gile no ki beri ujung belai ki doktor men sim ki pen beri bom pat yo ji pen yam ki ong ki defend ki ong bal ayo ji pen yam ubam judan de kacing dai u belai harai u doktor tu ulong shisha tu ong lada ong ni khun do la sosi ban tu khlam persat men sim shu di shu dot yam e shu kala juyam yam belai kala dai ya ki leaders jo ki balang de per ban kerano ya ka jingkala ka bomot besya ban kerano bangidan kam yo Jesus Kristus ne le yo pimpat mat tong yel dir yo Jesus Kristus na pimdan ka jing dai na pisyak tiang ban kerana yo du ki kerdan na pisyak tiang na ki beriu ban ya ka ba syak tiang yo belai ngatna syak tiang yo belai ngakran ka jing sisa ngam kwa shu ban ya yo namar ngan hapan syak pan jing kan yo belai ko isi mino na ga jing syukur mino ngila syak syukur pala wan ma ka jing syak ka ba dai bo Jesus Kristus oh para banget wan no kita ka jing belai ga ba sisa
Pini omat bu Jesus Christ bat kan dan ka jingti kana ba pinayap nang ni na perthai pinlet shabanang. Hallelujah. Nang mata ka buram jom blai to share the like the subscribe. Blai shibuni sai kan lupa.